Таң үрөң бараңда Байбото баш болгон 50 жоокер Ажыбектин үйүн тегеректеп курчап алышты. 10 чакчысы аттан түшүп, боз үйдүн эшигин жаратып, ээрчише кирип кетишти. Балбай туюп калып, атын жайдак минип чаап жетип келбесе экен деп Байбото кыйпыжыктап, жаны чыгып турду. Үйдөгүлөр дүбүрөп, Ажыбек менен кыжылдап алышып, бери бир сүрүшүп, нары бир сүрүшүп, тышка чыгара алышпай, кыйлага буйдалып калышты. Ажыбектин зайыбы да, чоң кичине дебей жети баласы да басып киргендерге жан аябай каршылык көрсөтүп атышты. Эмне болуп атасыңар? Деди эшик алдында атчан турган Байбото. Катыны кое бербей атат. Эки колу кереген көзүнө карышып калды, деди жоокерлердин бири. Катындын колун кылычтап кыркып, чачын кереге байлап ийгиле, деди Байбото. Кыжыры кайнап, ызырынып бараң турган эки зөөкүр Ажыбекти бек кучактап алган зайыбынын кош колун тең кыя чаап салышты. Босого жакта жол тосуп турган балдарынын жүрөгү түшүп, төр жакты көздөй дүргүп качты. Эми Ажыбек баскынчылар менен жеке өзү алышып калды. Ал өз жанын ойлободу. Эс тартынын баары балдары менен иниси Алыбекте болду. Алыбек атын ыргып минип качып кутулууга үлгүрсө экен деп жанталашып каршылык көрсөтүп атты. Анткенине болушпады. Көйнөк дамбалчан бойдон түртүп чыгарышты. "Ой, сен кимсиң?" деди Байбото. Мен Алыбекмин. Мени тааныбайсыңбы? Ормондун дөбөтү", деди Ажыбек Алыбекти туурай сүйлөп. Байбото жанындагы кылычын жалаңдатып, буйрук күтүп турган жигитин капталыган нукуп койду. Жигит теминип, башын койкойтуп, тике карап турган текеберди туткунга жакындады. Атчандар кетенчиктей беришкенде башын кыя чапты. Бир жигит түшө калып, томолонуп кеткен башты канжыгасына байланып, кайра аттанган соң дүбүрөй чаап жөнөштү. Эки бир туугандын энеси Уултай Алыбектикинде эле. Ажыбекти тышка түртүп чыгарышканда чочуп ойгонуп, чыга калып көп атчандын караанын көрдү да, уулу менен уулунун жан жигити Кирешени жулкулдатып ойготту. "Ай, тургула, Ажыбекти өлтүрүп коймок болушту. Мылтыгың кайда?" "Киреше, карачы, таң атты экен", деди Алыбек өтүгүн кийип атып. "Таңды эмне кыласың атүгүн? Бир туугандын буга кереги жок турбайбы? Киреше, кейратты токуп берчи. Мен барып ормондун колуна өлүп берейин", деп коюп, өзү Ажыбектикине кетти. Келини менен неберелери аны боздоп ыйлап тосуп алышты. Кемпир очокко от күйгүзүп, үйдүн ичин жарык кылды да, колуна тийген көйнөктү чарт-чарт айырып ийип, шордуу жесирдин мултуйган колдорун эптеп-септеп таңып берген соң, караңгыда аңды дөңдү карабай Балбайдыкына жүгүрдү. Аңгыча Алыбек да кийинип, октолуу мылтыгын, ок чонтоюн, кылычын алып, Ажыбектикине чуркады. Эшик алдында жаткан агасынын тулкусуна чалынып жыгылып, кайра туруп үйгө кирди. "Ого куюл, эмне жатып калдың? Агаңды өлтүрүп кетишпедиби? Колумду карачы. Эмне жатып аласың я?" деп жеңеси дагы буркурап ыйлап ийди. Алыбек менен Киреше Ажыбектин башы жок тулкусун үйүнө көтөрүп киргизип, капшытка жаткыра коюшту да, аттарына жайдак минип чаап жөнөштү. Таң агарганда алды жактан сороктоп чапкылап баратышкан топ атчандар көрүндү. Чай кайнамдан кийин алар тизгин тартып токтоло калышып, канжыгадагы башты баары жарыкта карап көрүп, "Бул Алыбек эмес", деп өз ара талашып тартышып калышты. Ошондон пайдаланып Алыбек атынан ыргып түштү да, кара келтесин чоң таштын үстүнө коюп, тигилерди шашпай кароолго алды. Тиги боз атчанды карап турчу Киреше", деди саамдан кийин. Боз атчан Байбото топтун алдында туруп алып, оң колун жаңсап сүйлөп аткан эле. Тартып ийсе атынан ыргып кетти. "Эми жанындагы тор атчанды кара", деп коюп, милтени дагы басып калды эле, ада ыргып кетти. Калганы камчылана качып жөнөштү. Чыккынчы Алыбектин башын зөөкүрлөрүнө кестирип алайын деген тымызын ою жүзөгө ашпай, тескерисинче жездеси Байботодон ажырап калган соң, ормон мага кара жакпайт экен деп ойлонуп, эмки чабуулду ата бабадан калган нарк салт эрежени бузбай баштамак болду. Адегенде Боронбай менен Мураталыга кабар айтууга чабарман жиберип коюп,
Анан Ышын атанын дөбөсүнө туу тиктирип, миңден ашын колду ошонун тегерегине жайгаштырды. Уккан көргөндүн баарына кыр көрсөтүп, жүрөктүн үн алып, кеминде 10 кайталап доулбас кактырып, керней сурнайын тарттырды. Минткени алым билбей, тең тайлашкан ырысы жок бугуларды кан майданга чакырган эле. Майдан талаасына биринчи болуп Аалыбек жалгыз жигити менен, ага удаалаш Балбай 100 жигити, Өмүр 50 жигити, Муратаалы иниси Нанжебес баш болгон 200 жигити, Койке 10 жылкычы 25 койчу менен, Сартаке 8 абышка 30 жигити менен келишти. Ормон кандын көпкөн желдеттеринин түндөгү, Момун Ажыбектин үйүндөгү мыкачылыгын эшиткен калың букара колуна союл, чокморун алып, каарданып аттанган окшойт. Айлана теребелдеги көз жеткен жердин баары эле куру калбай, атчандардын майда ири топтору чаап келатышканы көрүнүп турду. Боронбай акимден гана дарек жок. Ормондун чыдамы кетип, доулбасындагы кактырды. Ажынын уулу Абыкан 2 такоолчунун коштоосу менен ак боз атын ойнотуп жекеге чыкты. Эми ормондун айдыңынан сестенип, ашкере курштук кылып басташып алганына өкүнүп, басынып жүдөп отурган Мураталы калдастап, карбаластап шашып калды. Сартаке, бу жекенин аргасын кантебиз? Байыртан берки нар кушу. Жекеге батыр келүүчү, жекеге батыр чыкпаса, жеңилгендин белгиси. Батырды сиз өзүңүз тандайсызбы, же мага ракым этесизби? Деди Сартаке. Сиз эле тандаңыз бачымыраак. Алды менен кичине кеңешип алалчы. Батырдын жөнү кандай болот? Батырды салсаң мыктап сал, ата уулунан нуктап сал. Аянбаган өжөрдөн, намысынан өлөрдөн. Мураталы купуя кыжырланып, ырыңды кое турчу, айланайын, деп айткысы келди, бирок канчалык курч болсо да айта албады. Ушул учурда Абыкан заңкылдай үн созуп, «О, катын бугу!» деп кыйкырып ийди. Үн коктук олоттордо жаңырыктап барып өчтү. Сартаке дагы эле камырабады. Балбайдын чыдамы жетпей, анын алдына келип сыңар тизелей калды. Абаке, жол меники окшойт, батаңызды бериңиз. Тура тур балам, тура тур. Тулпарың башын бура тур. Ок жетпес жайга жыла тур, деп Сартаке оң колу менен арт жагын жаңсап көрсөттү. Балбай кыңк этпей моюн сунуп туруп кетти. Анын ордуна Өмүр чөгөлөй калды. Кое тур балам, кое тур. Коюңду бордоп сая тур, деди Сартаке ага. Жигиттер тоо таланы жаңырта каткырып калышты. Аңгыча жекеге чыгып, өзүн сынап көрүүнү көксөгөн тебете ичендердин баары өзүнөн өзү катарга тизилип калышты. Сартаке алардын ар бирин бир эле карап коюп, унчукпай оң колун жаңсап өткөрө берди. Акыры аларды коюп, атына минип алып нараакта топтошуп тургандарды кыдырата карады. Куралчан жоокерлердин арасынан акимди, чокморчон жылкычылардын арасынан Койкени таап, такоолго дайындады. Ата теги жагынан Ниязбектин небереси Абыканга тең тайлашар, жекеге чыкчу Баатырды дагы кыйла издеп калды. Абыкан дагы бир жолу кыйкырып койду эле, сар багыштар кыраан каткы күлүштү. Аалыбек Балбай менен шыбырашып, басмайылын бек тартып, куюшканын кыскартып, өз бетинче эле даярданып калды. Таппаса мен чыгайын, деди окшойт. Аңгыча Сартаке теминип, атчандардын калың тобун жирей нараак бастырып барып, Нанжебестин уулу Ыстамды көрө коюп күлүп ийди да: жолуң болсун Ыстамым, жоого аттанып чыкканым, ата уулунун бир элең, айылда артык чирелең, найза керден эрелең, жекеге кандай дээр элең, деп кайрадан ыр менен сүйлөп кирди. Черекеним ырас, Сартаке, өз туугандын ичинде өбөгө аз кишимин. Азга зорсунган көп чыгат. Эрдигимен эмес, кордугуман чырмын, деп күлүп Ыстам эл алдына бастырып чыкты. Өз инисинин уулу, атасы Бирназардын тукуму жекеге чыкканга Мураталынын төбөсү көккө жете түштү. Ал эми баштагыдай ормондон сестенбей калды.
Teskerisinçe özünün özü bir adamzattan tengdeşi jok Aykol Batırday. Moğu jir betin beribey jaynagan buğunun goluna Sartake menen balbay emesele naqta özü gol başçılık kılıp atkanday sezilip ketdi. "Ha, bolup dur balam," dedi Sartake kalın toptan soğurulup çıkan soň başını iyip tazim etken jyşaanda kütüp turgan ıstamga kayrılıp. "Haq joluň açylsyn. Kasiyetli akılman eneň buğunun arka ataň Alseyittin, berki atalaryň belek menen bir nazardan arbagy koldosun. Ho meyin." Buğulardın baары japırt koljayıp, jer düngüröte bata berişdi. Istam, hakim, koyka üçö atlarına kamçı basıp çağap jönöştü. Awukanda eki joldoş menen bulardı uturlay çaptı. 4 takoolçu biri-birine buta atım jetpey tizgin tartıp, küýlöngen atların alkıntıp barıp toktoştu. Adis nayzakerler Awukan menen Istam adegendele kökürök bulçunga tamay sayışıp öçtü. İşten kiygen çınjır zowottun bışıktıgınan ekö kawak kaşım debey aman esen kalyşdy. Ekinci betteşkende Istam Awukandın nayzasyn kagyp ýdi. Üçünçüde bul ykmany Awukan kaytylady. 4-nji jolu kayrada daldap sayışıp öçtele birok saat bolup Istamdın jelektүү sır nayzasynyň savı orta belden çart sınıp ketdi. Kayra gayrılganda Istam kılıçın kınına suurup ala koydu. Awukanda ayköldi kılıp nayzasyn ırgıtıp kılıçını aldı. Çakaçak çavuşup kalyşdy. Emi attın başın çukul buruşup, aylanyşyp çavuşup atıştı. Kılıç mizleri birine biri tiygende ot çagılıp oturup, akırı Awukandın kılıçı toltosundan sındı. Awukan erdiň gaşynan aybaltasyny ala koydele, Istam da kılıçın kınına salıp, aybalta menen soğuşup kaldı. Aybaltalar kılıçça uzaka turuştuk bere albady. Ekönükü teň bir sınıp savı koldorunda kaldı. Emi eňişүүдөн bölök arga kalbady. Birin biri at menen omurolatıp, koldan, moyundan, iýinden, jakadan alışıp, bulkuşup, julkuşup, nary beri süýreşip atışdy. Sırtkı joo kiyimlerden biri kalbay ayrılıp, tıtılıp üzülüp büttele, akırında zootton tolgoy karmaşıp, çınjırın tartıp çoyup, çırtıldata üzüşe başlaştı. Degele biri-birine jeňiler geypi jok. Özlerinin da, takoolçularının da argası kalbady. Ereje boyunça eko birin biri jeňmeyinçe, berkilerden çavuşka kirүүgö, je kandaydyr bir kolkabış kıla koyuga da akысы jok ele. "Alış albay koyduk," dep koşunga kaytıp barabızbı, "Itele olduk," dep eko teň oýlanyp sanarkay başlaşdy. "Ha, mындан görө ölgönüm artık. Sartake menen balbaydın yüzün kantıp karayım," dep buşaymandangan Istam katu teminip, çeçkindü çavulga öttele, eti kızıp, eğiligip algan sur kızıl, elikte ırgıp, baş berbey koşuundu gözдөй ala kaçıp jönödü. Munu görgön takoolçusu jerde jatkan jelektүү sır nayzany eňip alıp, Awukandın koluna karmata koydu. Birok tak oşonsu menen keçirimsiz da, oňdolup tüzölbes da çoň gata getirdi. Egerde Awukan nayzasyn özü eňip alsa, jekeme-jeke salgylaştyn erejesi menen zaňy hiç buzulmak emes. Awukan atyna uda gamçy basıp, atynın owuzlugy menen alyşyp baratgan Istamdyn soňundan jönödü. Emi hakim da çydap karap tura albay, kamçylanyp, teminip, Awukandy murdara kuup jetyp ırgıta sayıp ketdi. Awukan jerige ayagy menen tik düşüp jonundagy ak kelteni ala koyup, hakimdi atyp ýdi. Koyke jetip arıp jaradar bolup kalgan hakimdi koltuktan süýemölep, atın koştoy çağıp, koşuundu gözдөй ala kaçtı. Aňyça kandaydyr bukturmadan kara geltenin ünü tars etip, Awukan jüz tömöndöp jygyldy. Takoolçulary kaçıp jönöşdü. Kara geltenin açuu ünü ekinci jolu jaňyrdy. Birok eki takoolçunun biri da attan kulabady. Alybek ömründe jazdym atkan jany mesele. Körse al emi tereň koonun tüýüne bugup alıp, kaçkan takoolçularda emes, tuu tüýünde jekeme-jeke salgylaşdy karap oturgan tekeberdi ormon kandy karolga alyp atypdyr. Birok şaşıp ketip, ortadogy aralyk ölçömünden jaňylgandykdan ogu jetpey saya ketkenini düşünüp, janynyň bardygynça alga jügürdi. Ormon bu çavuşty baştan ayağına değire özüm başkaram. Özüm gaalaganday jürgüzöm, erejeden taydırbaym. Murat aly, Balbay, Alybek üçöňü tez ele tındım kılam. Je kolga düşürüp tizeletem dep oýlagan ele. Birok çavuşu aga öz erkin
Kütülbөгөн мыйзамын таңулай баштады. Бейжайланып ээн баштанып кетти. Бугулар жабыла ат коюшту. Алыбекке ормонду бачымыраак атып өлтүрүп, агасы менен жеңесинин өчүн алышкана керек болду. Андан кийин эл эмне десе ошо десин. Bir топ мергенди ээрчитип жүгүрүп отуруп, жедеп эси оогондо жерге жата калып, күйүккөнүн баскан соң ормонду кароолго алып, дагы бир ат деле бу жолу огу эшиктөрдөй гана кемтип, ормондун бет маңдайынан чаң бурт эте түштү. Тетиги окту алып келчи, деди Ормон Адылга. Адыл эки секирип жетип алып бере койду. Ормон кармылап көрдү да, баягы кара келтен ок экен. Ошо жаман саяк аткан экен, деди. Жаны таттуу жан жөөкөрлөрдүн чыйпыы чыгып кетти. Ал ит сизди мээлеп атып атат, каным. Аттан алыч, каным. Качалы, каным. Ал мергендин баарын жыйып келатыптыр, деп жапырт чуулдап ишти. Аңгыча мылтыктар тарсылдап, аттар үркүп, чаң тополоң болуп кетти. Ормон да жан деген кандай таттуу экенин эми билди. Адылы жетелеп келген атына ыргып минип, чаап жөнөп калды. Туусу соңунан кошо кетти. Аскери башаламан, чак-челекке түшүп качты. Жеке эле ханга эмес, баарына жан керек экен. Талаада калган кол башчынын сөөгүн ала качуу жөнүндө жан жигиттеринин бири да ойлоп койбоду. Келген жолу менен кайра чаап жүрүп отурушту. Тизгин жейип токтоло калышса эле, кара келтенин тоо таланы жаңырткан тааныш үнү чыгат. Ормон купуя ойлонуп баратты. Эми качкан колду токтотуп, саягуу алган балбай менен өмүрдүн мизин кайтарууга болбой калды. Бугу жерге кирсин. Калмак же казак эмес да, кайда качмак эле. Эртең эле үйүн таап чаап алам. Азырынча алтын башымды ала качып турганым эле оң. Бирок Ормондун бул ою да жүзөгө ашпай калды. Ал сөөгү чоң, эткел салмактуу киши эле. Аш-бышым убак өткөн соң арышын кенени таштап, зымырап бараткан чоң кызылдын бели сынып кетип, Ормон анын башынан ашып түшүп, сүрдүгүп барып жыгылды. Күү менен алдыга озуп кетишкен жан жөкөрлөрү, жигиттери кайрылып келишип, үстүнө үйрүлүп түшө калышты. Как жерге катуу тийип калдыңыз го, каным? Этиңиз ооруп калдыбы, каным? Сөөңүз аманбы, каным? Эми кайсы атты менесиз, каным? Деп дагы чуулдап ишти. Ормон сыздап ооруган буту колун сыйпалап, саамга салбырап отурган соң секин туруп, көз чаптырса биринде да коштогон ат жок экен. Эми кимисники минсе да аны көтөрө албай турганы, канчалык тыйтактап качкан менен баары бир чай кайнамга жетпей куугунчулардын колуна түшүп калары бышык эле. Силер кете бергиле, мени бугулар эмне кылмак эле, деп коюп дөбөнү көздөй басты. Көбү аттанып чаап кетишти. 5-6 аттарын жетелеп соңунан ээрчи басышты. Кете бергиле, Адыл, силерди майып кылып коюшат, деди кылчая карап. Адыл, Саза, Чапы, Боталы төртөө аттарына ыргып минип чаап кетишти. Дөөлөт деген жан жигити жанынан карышчылбай кала берди. Жабалактап чабуул койгон жоон топ жоокерлердин эң алдындагысы Ормонду, ага куйрук улаш келатканы Дөөлөттү камчы менен төбөгө чаап өтүп кетишти. Бул экөөнү тааныбайсыңбы? Деди бозола боло түшкөн Ормон Дөөлөткө. Сизди чапканы Ышанын уулу мырза, беркисин билбейм, деди Дөөлөт. Чай кайнамдан кийин таскак менен келатышкан дагы бир топ атчандар көрүндү. Алдыңкысы кой ташка көчүк басып, локуй отурган Ормонго жетери менен башындагы кызыл тебетейин эңип ала койду. Беркилери аттан түшүп, бири чапанын, экинчиси алтын күмүш чөгөрүлгөн, кооздолуп жасалган кемер курун, үчүнчүсү кемселин, төртүнчүсү шымын, бешинчиси өтүгүн, алтынчысы көйнөгүн тоноп алышты. Ой, өзүңөр эле жеке аласыңарбы? Мага деле бирдемесин бербейсиңерби? Деди соңкусу. Сен байпагын ал, деди бирөө. Куру калганы кийиз байпагын бутунан сууруп ала койсо, согончогу жыртык экен. Арамкул, бейишти соруп жүрүп, анан кийген байпагын карачы, деп ичи күйүп турган неме Ормонду байпагы менен төбөгө бир салды. Дамбалын албайсыңбы? Деди дагы бирөө аны ого бетер мазактап. Ошо заматта, иттер, эмне кылып атасыңар? Кийгизгиле кийимин, деген Боронбайдын тааныш үнү занк эте түштү. Ал 300дөй жигити менен чаап жетип келген экен. Боронбай кудасын заматта кийиндирип,
Жан жигитине атайлап коштотуп жүргөн жоргого мингизип өз үйүнө алып жөнөдү. Жарым жолдон буларды сарбагычтардын жоокерлерин куугунтуктап, сайып жүрүп отуруп, жедеп чаалыкканда кайра кайткан Балбай кууп жетти. Топтун соңунда баратышкан Аалыбек менен Койке аны көрүп утурлай чыгышты. Эмне кеп бар Аалыбек? Деди Балбай обочодон эле. Жөө чалың колго түштү. Жайладыңбы? Жок. Тузун татып калбадым беле. Колум барбай турат. Атаң көрө. Жөө чал үйүндө катын бугу албасты деп эле сөгүп отурчу эле. Айтканы чын келип калды көрүнөт. Өзүм тындым кылбасам бөлөктөн арга болбой калды, баке, деди Аалыбек. Балбай жооп кайтарбай чоң кашкасына камчы басып чаап кетти. Калдайган калың топтон озуп өтүп токойго кирип бугуп туруп калды. Балбай эки анжойго келди. Бир ою ормонду тындым кылуу, бир ою чалажан кылып азап тарттыруу. Атчандардын алды тушма-туш келишкенде утурлай чаап чыгып, найзасын сунуп, "Кач, кач, кач!" деп кыйкырып качырып сала берди. Жигиттер удургуй качып, тең жарыла жол бошотто эле чок ортодогу ормон менен Боронбайдын эси ооп, көздөрү чанагынан чыга карап, селейип туруп калышты. Балбай найзасын бүлкүлдөк бөйрөктөн табарсыкты көздөй матырып, кайра сууруп алып, атынын башын шарт буруп чаап жөнөп кетти. Ормон жаратын кошколдоп басып, аны кылчая карап, "Атаңдын көрү ит чунак, кылмак элең кылдың деди. Боронбай эсине келип, аны колтуктай сүйөмөлөдү. Дөөлөт экинчи колтуктан алды. Ормон жол бою кыңкыстап онтоп сөгүнгөнгө чамасы келбей, "Атаң көрү ит бугу" деп коурап коюп жүрүп отурду. Кызы Куландын үйүнө түшүрүштү. Кызы ормондун кейпин көрөрү менен эле эмне болгонун айттырбай билди. Үстүнө үйрүлө түшүп, кийимдерин чечип, каны капкара болуп уюп, томпоюп шишип көөп кеткен жаратын көргөн соң буркурап чыркырап ыйлап иди. Кайра тез эле басылып, "Эчтеме эмес Атакебай, азыр" деп коюп чуркап кетти. Ашканадан мис табакты алып келип, жараттын канын жата калып соруп, ошо табакка бүркө баштады. Кара канды соруп бүткөн соң жаратты жакшылап таңып, атасын жылуулап жаткырып койду. "Дөөлөт, бери жакыныраак отурчу", деди ормон жан жигитине. Дөөлөт келип төшөктүн жанына чөгөлөй калды. "Экөөңөр тең жакшылап угуп алгыла", деди ормон кандайдыр бир өзгөчө үн менен. "Мен эми киши болбой калдым. Айыккан күндө да бугулар мени соо коюшпайт. Кунумду кууштун акылын жантай табат эле. Бирок ыдыгым өтүп калган. Ал менин тирүү жүргөнүмөн өлгөнүмдү артык көрөт. Ага кеңешпей эле койгула. Кунумду шамен бычсын. Боронбой ак баталуу кудам эле. Ага ыраазымын. Балдар намыс кылып сени чыгарып албасын, кызым. Төрөгелди Балбай менен Мураталыга, Адыл мырзага, Сатай Койкеге көз салсын, өч алсын. Адыл ак сурумду минип, күрөөкөмдү кийсин. Бугудан каалашын жылкы тийсин. Төрөгелди көлдү 3 айлансын. Түшүндүңөрбү?" деп экөөнү алмай телмей карады. "Түшүндүк", деди ал эмнени табышмактатканын айкын баамдаган Дөөлөт. Кызы үңүлдөп ыйлап иди. Ормондун өлгүсү келбеди. Бу жарык дүйнөдө аман эсен жүрүүнүн, тирүүлүктүн баркын эми билди. Өзү кан башы менен пайгамбар жашына жетпей кетип баратканына ичи туз куйгандай ачты. Баарынан кордугу өзүнүн минтип өлүп баратканы. Ал эми Балбай, Аалыбек, Мураталы өңдөнгөн кара ниет, жүзү каралардын жыргап куунап жашап кала бергени болду. Ошол үчөөнү өз колу менен жайласа, мынчалык арман кылбайт эле. Атасы менен агасынын тилин албай, айталы деген кеп кеңешин угуп да койбой, алаңгазарлык кылып, топураган көпчүлүккө кошулуп, чабуулга келип алганына эми өкүндү. Абыкан менен Адылды жиберип коюп, өзү үйүндө бейпил жата берсе, алтын башы да аман калат болчу. Эмне кылам десе да колунан баары келбейт беле. Аттигинин ай,
Эми кандай арга тапса болот? Кудай кошкон кудасы Боронбай эптеп эбин таап үйүнө аман эсен жеткирип коюуга чамасы келер бекен? Же Зөөкүр Балбай кайрада ага баш бербей, кара өзгөйлөгүн карматып, өз билгенин кылабы? Кантсе да жашоого кумарданып, жан талашкан Ормондун көз алдында баятан бери бүлбүлдөгөн үмүттүн шооласы алиге дейре өчпөй турду. Так ушул учурда бугунун билермен аттуу баштылары Боронбайдын ордо үйүнө шыкырап толуп алышып, Ормондун тагдыры жөнүндө кызуу талаш тартыш жүргүзүп атышты. Боронбай, Солтонкул, Тилекмат үчөө жарадар канга тартуу берип, аттап тондоп, сый менен узатып ийели, эмне болсо да өз үйүндө болсун, айтор сарбагыштар менен жарашып тынчып калалы дешти. Мурат Аалы, Нан Жебес, Өмүр, Аалыбек мырзалар мындай аксым, кекчил, менменсинген ханды, канкор залимди тирүү кетирүүгө болбойт. Эл журтка, укум тукумга кесепет сааты тиет. Муну таңга жеткирбей, азыр эле тындым кылабыз деп кыйкырып чыгышты. Ал эми Балбай бул кеңешке чакырса да келбей койду. Кадырлуу аксакалдардан эки тарапты тең жактагандар табылды. Натыйжа бүтүм чыкпай, талаш жарым түнгө чейин созулду. Кана, эмне кылалы? Деди акыры жедеп чарчашканда Боронбай Тилекматка кайрылып. Тилекмат адатынча кандайдыр бир жөн кишинин оюна келбес айла акыл таап, Ормонду аман алып калар деп үмүттөндү. Сартаке турганда мага жол жок, каным. Эгер өпкөрсөңүз ошо кишинин акылын угалы, деди Тилекмат. Туура айтат, ырас болот, Сартаке чечсин, деп бу жолу жапырт чуулдап ийишти. Сартаке атайлап чакырмайынча мындай кеп кеңешке өзү басып келчү эмес. Ат коштогон жигит жиберишти. Сартаке салам айтып кирип келгенде чурулдап алиге алып, жабыла тура калып, төрдөгү Боронбайдын жанына өткөрүп ийишти. А киши мандаш токунган соң Тилекмат жөтөлүп коюп кеп баштады. Сартаке, айып этпеңиз. Сизди жарым түндө таттуу уйкуңуздан ойготуп чакыртууга аргасыз болдук. Ормон канжарадар болуп колго түштү. Жарымыбыз тартуу берип, үйүнө сый менен узатып ийели деп атабыз. А жарымыбыз өлтүрөбүз дейбиз. Бир бүтүмгө келе албай, мунун акылын сизге койдук. Кайсынысы оң, Сартаке? Сартаке, ушулар жан болбой жерге кирсин. Булар Ормондун колуна түшсө, эч кимге кеңешпей эле муздатат болчу, деди Аалыбек. Кепти мага койсоңор, тег отур, деп Сартаке аны кагып таштап, сөзүн улады. Балдар, катын бугу деп Ормон силерге туура ат койгон экен. Колдон келсе, Тебетейчендин намысын кетиргенибиз оң. Ормон канжарадар бол элегинде Ажыбектин башын алдырып, Зайбынын колдорун кылычтап кырктырып, Мурат Аалынын тилин кестирем, Көтөн чучугун өз итине салдырам. Балбай менен Аалыбегиңердин башын алдырам деп жулкунчу эле. Эми жаралуу болуп, жаны ачып калганда, жаныңарды коймок беле. Боронбай муну менен бир тууган болуп алайын деп жакшы эле жандал бастады. Болбой эле бул акмак биз менен жоолашып атат. Жоо аяган жаралуу. Буга тындымдан бөлөк арга жок. Тындыргыла кызы талакты. Сартакем туура айтат, деп жарыша айтышып, Мурат Аалы менен Аалыбек тура жөнөштү. Отургандардын көбү да кошо чыгып кетишти. Үйдүн артына барып күйрөшүп, шыбырашып, кеңешип алышкан соң Сартаке баш болгон 10 чакты киши бөлүнүп, Өмүрзактын ак өргөсүн көздөй басышты. Аалыбек эбак эле үйүнөн алам ойнок чаар бычакты жеңине катып келген экен. Абышкылардын ортосуна түшүп кошо жөнөдүм. Дөөлөт коломтого от жагып, Кулан жарадар атасын телмире карап отуруптур. Баатырдын жаратын көрөлү, келин балам чыга турсун, деди Сартаке Дөөлөткө. Кулан жамандыктын жышаанын сезип калды окшойт, атасын мойнунан кучактап, чырылдап ыйлап отуруп алды. Чыгып кет, балам, деди акыры Ормон ага. Кызы үйдү айлана жүгүрүп, туурдукту көтөрө коюп, керегенин көзүнөн шыкаалап карап калды. Ханым, сизди баш бербеген жиндибиз Балбай сайып кетти. Жакшылыгы болобу, жамандыгы болобу, өз үйүңүздө болсун. Элиңизге жеткирели деп атабыз. Атка минип бара алар бекенсиз?
dedi Sartake. At jalı jеңил emespi? Baralam go, dep Ormon başın götürdü. Eki avuşka eki koltuktan alıp öyde turguzuştu. Üçөөsü kulanç kalap turgan kerегени daldalap tosуп kaldı. Avuşkalardın art jagында turgan Aalыбек mışıkça davışsız sekirip aldıga öttü da alam oynuk çağır bıçaktı Ormondun öpkösüne bardık küçü menen urup turup tegeretip aldı. Ormon "Ey katın buğu jedin" dep kıykırıp alıp anan jıgıldı. Dölet taң agarganda tышка çyksa, buğulardın köbü үйün unaga jüktöp, malын aydap, karkıranı bet alıp kaçıp baratışıptır. Ormondun söөгүн kara buğraga jüktötüp, jönötүүгө azırlap koygon soň, Boronbay özü da köçtün kamın göre başladı. Men tiri baratpayım okuda. Sizge sarbağış tibeyt. Siz göçpeyle koyunuz, dedi ağa Dölet koştoşorda. Jok balam, men dele el menen boloyun. Karıganda akçаңdap, çıkkınçı oldu Boronbay deşpesin. Albette emi sarbağışka jagınуунун ança ajatı bolbay kaldı. Sarbağıştan sıymık kaçıp kutuştu. Kastarlagan kanı kalık geregini jarap, Bokengdin boloçoktu oylogon çoğun ümütün aktamak tügül, kayra teskerisinçe çolok akıl zökürlörgө teңелip, kan baş menen kalavalı iş baştap, aldı kiyinin аңдабай kapkanga түшүп şehit bolup, bu jarık düýnödön armanda ötüp ketti. Jasakerliktin üzürün jakşылыкты körө alбай kalgan Bokeng emi akimdigin kayra öz aldınça жүрgüzüp, köbünçe öz halkının kamı menen müdösün oyladı. Emi oyloso, tündö Tilekmattın tilini alıp, Sartakeni kеңешке çakırtıp koygonu durus bolgon eken. Özüm bilem, ötügümdü törgeylem, kanmın, bekmin dep, Ormon menen Murat Ağalıça, ıksız opurulup japırılbay, uşintip tokto, savırdu, jupunurak bolgonu, kalk astarlagan Sartake menen Tilekmatтай jön bilgilerden kep kеңешin uga жүрgөн ele jakşı. Buğular жаңы жurtка barıp kongon soň Boronbay tülöөгө ak boz be soydurup, Sartake baş bolgon karyalarda tügölü menen çakırdı. Murat Alı Balbay Aalыбекти da attatıp ötpödü. Mintkeni emi jaatçılыкты koyup, jamık altı ıntımaka birimdike çakırıp, baatırlardı öz boyuna tartayın degen ele. Sartake kaadasınça ardактуу meymandardын soңkusu bolup geldi. Boronbayдын оң жагындагы өзүнө энчилүү орунга мандаш токунган соң, "Hey Боке, канды жөнөттүңөрбү?" dedi. "Ha, жөнөттүк. Сөөгүн эмнеге жүктөдүңөр?" "Кара буурага жүктөп, кызына жетелетип идик." "Арбагын көтөрүп буурага жүктөгөнүң кандай? Ормон ошого сыйыңа татырлык иши беле. Инген төөгө жүктөтпөйсүңбү?" dedi Sartake кабагын çürüştürüp. Boronbay adatınça misireyip жооп айтпады. Отургандар жымжырт болуп калышты. Саамдан кийин Sartake дагы собол салды. "Төө өз эле туруп кеттиби же камчыладыңарбы?" "Үч обдулуп турду." "Үч обдулса, сарбагыш бугуну 3 чабат экен. Баса, бизден киши коштуңбу же кызы Дölet менен эле кеттиби?" "Барып топурак салып кел деп бир жигитти кошуп ийгем." "Хаббара келди. Кең пейилди кылыпсың, Боке. Чакырчы ошол жигитиңди", деп Sartake'nin сууз кабагы жарк эте түштү. Кара мурутчан, ак саргыл, Борбу уулу Намазбек деген баатыр жигит эшик алдында кеп тыңшап турганбы, Айтор чакыртпай эле кирип келип, салам айтып, босогонун түбүнө чөгөлөй калды. "Бери өтүп бет маңдайыма отурчу балам", dedi Sartake. Dastorkonду жыйнай коюшту. Жигит айткан жерине келип мандаш токунду. "Кана, кеп салчы балам. Сарбагыштар бугуну чабабыз деп күйлөнүштүбү же сыр алдырышкан жокпу?" Төрөгелди ачуусуна чыдабай, алдындагы шырдакты кылыч менен кыйма чийме чаап салды. Ormondun жетилигине жетпей эле бугуну чаап келем деп жулунду эле ажы менен шамен эп көрбөй чабуулдун жайы кийин болот деп коюшту. Төрөгелди топурак салганга үлгүрдүбү? Жок, сөөк коюлгандан кийин келип калды. Кулан келиниңиз аны
Atamdı balbay soygonda, tököm tömönkü bişkek korgonda, sırttanım avam bolgonda, öltürtöt bele kanatam, kasiyetli ormondu, dep koşup tosup aldı. Kaşgardağı uğulum ötalı geldi mi? Geldi. Jakşık eken debesinde ökürgön jok. El taraganda tün katıp ыйлады. Анда uğulu bolbay kalgan eken. Atasına ыйлабаса kimge ыйлайт? Kayerge koyuştu? Gürmentünün oyuna. Hatan görü, çunkurga gömüşkön turbayby. Mından keyin tukumundan hiç kim çıkpay kalar beken. Hemi siler sööktü jüktögön töөнүн жөнүн açıp alam. Tartkınçıktap kaşaң жүрдүбү же ылдam эле бардыбы? Аттын согончогун эзе басып тез барды. Анда сарбагыш бугуга тез эле көргүлүктү көрсөтөт экен. Оттоп бардыбы же оттобой бардыбы? Жолдун эки четиндеги чийди тең чалып жүрүп отурду. Эмесе көлдүн эки кылаасын тең чабат экен. Балбай балам, жатып албай жетекчи коюп жол күзөт. Сарбагыштын айылына жансыз жибер. Өмүр кол курасын. Колду 3 бөл. Бирин күнгөйгө, бирин тескеге кой. Үчүнчүсүн көл башына буктуруп, өзүң ошого башчы бол. Өмүр менен Алыбекти күнгөйгө, койке менен Моу жигитти тескеге жибер. Төрөгелдиче чабышка жулунбай сабырдуураак бол. Айла малды кошо ала жүр. Болбосо сарбагыштын аңдыган эле сенсиң. Bir mergençisini attırıp koyuşat dedi Sartake. Çavarmandan kavar jetken soň 10.000 tütün buğunun bıçaka sap bolçu tebeteyşenderi tüp kötörü atlanıp, çıçkan başındagı keng jayıkka 2 gün bir tündün içindele çoğula kalıştı. Balbay atagı taş yargan batırlardı, jazbay atçı mirgenderdi, jara çapçı balbandardı, dasıkkan nayzakerlerdi özünçö bölüp alıp, oşolordan 10 başı, 100 başı, 1000 başılıka dayınadı. Anan koldu 100'dөн kaysapka tizdirip, tegerene bastırıp görüp, esebin alsa, jokerlerдің sanı 10.000'den aşum bolup çıktı. Боронбай менен Сартаке baş болгон аксакалдарда, jokerler da japırt kol jayıp, ant taşıp bata kılışkan soň, artta turgan Balbay Baatır teminip, aldıga bastırıp çıktı da, Ömür, ak tuğunu götörüp oң jaka bastır. Soňundan arıktar erçip bölüngüle. Belekter kızıl tuğ menen meni erçisin. Kıdıktar kök tuğçan namaz bekti. Bapa menen tuğuma jaşıl tuğçan janekti. Sayaktar sarı tuğçan Alыбекti erçip öldüm çıkla, dep zank etdi. Kaldaygan kalın kol a degende başalaman, çaң topoloň düşüp kaldı. Kıyladan keyin gana atçandardın kıymıl hareketleri tartıp gelip, ar gemisi öz tuğusun жаңылбай tap, aykın görüngön 5 salaga bölünüp ağıla başlaştı. Sarbagıştar jortulga çıkmak tugul degele bir kastыктын kıpınday şek şıvasın bildirişken jok. Bu jolu alar kuuluk kılışıp, çalgınga jansız jiberiп, bugulardın çavuşka mıktap kamdanıp atışkanın bilip alışkan ele. Munu menen gana çektelbey, bugulardın söğük tamırları, ılım sanaşkan kişileri arkulu, orman ölgöndön beri tınçıp jırgap kaldık. Hemi buğudan biylik da, jer, su, mal da talaşpay, özübüzçö tınçı ok atыбызды kılavuz, degen jagımdı söz taratıştı. Açınında Töregeldinin ormondun kunun kuup, öçün alsam, kulan menen döwletke aytıp ketken kerezdin atkarsam degende, iki gözü tört bolup, araň ele çydap durdu. Acı menen Şamen anı aldap soğulap toktotup, ыңгайлы uçurdu götüştü. Oşentip 6 ay ötüp ketdi. Bugular Sartakenin töөнü tölgö kılıp жаңылганына, sarbagıştardın jakşı niyetine, tınçtık, beypildikti kaalaşkanına kadimkide işenip kalıştı. Ar bir uruu emi Balbaydın janına korgolabay, baştagı öz ata jurtuna köçüp barıp, tınç ookatına, demeydegi күнүмдүк tirişiligine kirişti. Erte jazdın jadıragan açık, жылуу, beypil kündörün birinde Balbay nookastap töşökö jığıldı. Bütkön boyu ısıp kүйüp, başı jarılıp baratkansıp, zıngıldap katı uğurup, gün tünü menen ontop, çabalактап жөөлүп çıktı.
Jigitleri tuş-tuşqa çapqılap taap gelişken molda bakşı, darıger emçi domçalardan birinin de emi düşbedi. Jedep arga tügöngünde Sartakeni çakırıştı. Sartake girip gelgende üy içi şığıray tolo kişele, kövi molda, bakşı, büvü, darıger emçi domçu. Çıqqıla tışqa, dedi Sartake bosoğunu attarı menen. Bari tura jönöştü. Balvaydın yüzü kıpkızıl bolup çıňalyp, jandalbaska düşüp, murunkudan da küçöp jöölüp jatypdyr. Zayıbı ayak jagynda, enesi menen baldary baş jagynda telmire garap, ünsüz ıylap oturuşupdyr. Sartake çeçinbey çögölöge galyp, Batyrdyň ottoy janyp turgan başyn eki golu menen etiyat karmalap, maňdaýynan sylap, talulu jerlerin ugalap çykdy. Balvaydın janyn gıynagan baş oğrusu da on top jöölügönü da basaňdap, tınç alıp memirele jatyp kaldy. Saamdan keyin közü ilini uktap ketdi. Awuşkanyň golunda kandaýdyr dargerlik hasiyet bar eken dep taňdanışdy görgöndir. Balvaydın enesinin jalbargan ötünüşün kıya albay, Sartake anıkına tünöp kaldy. Bul tünü Balvay özü da, üy bölösü da tınç uktaşdy. Erteň menen de any oýgotuşpady. Çoň şaşkede özü oýgonyp, zaýbynan çalap surady. Al başyn götörüp, bir çyny çalap içip, kayra jatkan soň Ömür Alıbek ıstam üçe salam aýdyp kirip gelişdi. Dağı asmay atımdan keyin Murat Aly menen sol toňkul kirdi. Alar Balvay menen kowuraşyp, al jaýyn bilgen soň Sartake, "Hey bayım, seni Sarbagışdagy kudasyna getipdir de ukdyk ele, ayakta emne gep bar eken?" dedi. Balvaydın gato jygylganyny alar da uguşupdyr. Keçe ordosuna bardym ele. Sarbagışdyn baldary kolumdy gatyw gysyp, orutup goýuşdy. İşlerinde birdeme bar okşaýt. Kabaktary tüýülüňkü, etiyat bolçu Balvay, dedi sol toňkul. Koýuňuzçy. Hormonun öldürgönüme bir yıl bolsa, saktyka gorduk jok degen balam. Senin o kastaganyňdy ugup, Sarbagışdyn niyeti buzulgan tura. Ömür balam, Namazbek, Janek, Toksaba üçöýüne kişi çapdyr. Bayağı kolu menen üçöý teň şerge gelsin, dedi Sartake. Ömür çygyp ketdi. Dağı çay gaýnamdan keyin Koyke atasyny erçip salam aýtyp girdi. Atası molda 107-ge çygyp, gözü jakşı görböy, jalgyz jol jüre albay galganyna 2 jylça bolgon ele. Kayda barsa da Koyke anyň atyn goştop özün jetelip jürçü. "Assalamu aleykum awake", dep Sartake ordan tura galyp, karıyaga goş kolun beri uçuraştı da törgö jetele barıp oturguzdu. "Hey, sen gaýsy inimsiň?" dedi molda. "Men Sartmyn awake." "Kanday gagylaýyn? Güýlü güçtüsüňbü?" dep karıya bu gapilet kezdeşige kuwanyp ketdi. "Hudaýga şükür awake." Andan keyin Murat Aly menen sol toňkulda sypaýgerçilik görsetip karıyaga salam aýtyp, kol berip ısımdарын atap uçuraşyp goýuşdy. "Balvay gantyp kaldy?" dedi karıya. "Balvay sakaýyp bugün baş götürdü awake," dedi enesi. "Iras bolgon eken, Agjoltoy bolup kelipmine, Sart." "Niyetiňiz durus eken awake. Kana, dasturkonga garaňyz," dep Sartake karıyanın oň goluna bir üzüm nandy, sol goluna ayran kuyulgan ayakty karmata koydu. Moldo a degende nan oğuz deyip, anan ayaktağı ayrandı tartıp idi. Ekinçisin kuyup dağı goluna karmatıştı. Karıya anın teňini içip, ayağın aldına koygon soň, "Hey awake, mınçalygy wara bolup, Balvaydın göňülün suraýyn dep, ataýla uzak jol basyp kelipsiz. Hemi bayağı köp sanjyra geýiňizden biröni aýtyp berip goýuňuz. Bizge da gyzyk, Balvaýga da zok," dedi Sartake. "Men özüm dele oşony oýlap geldim ele. Balvay balam, özüň aýtçy, gebugar çamaň barby je jokpu? Uzagынан aýtaýynby je kıskasynanby?" "Uzagyragынан aýtyňyz ata. Bugün göňülüm açylyp, jakşy bolup duram," dedi Balvay. "Ras bolat. Özüm da köpden beri aýtbaganga buk bolup baratdym ele. Bizge okşogon bökçeýgen garılardyn közü barda tüpkü ata eneňer kim ekenin, kanday kişi bolgonun taktap, daňalap bilip algyla baldarym."
Bu bizden Issıkköl, Narın, Çüy taraptagı eldi, Tagay, Oş Jallavat, Talas jaqtagylарды adigine deşet. Eko bir tuğan bolgon. At tügünдөй adigine, tay tügünдөй tagay deşçü ilgerki qarılar. Adiginenin tukumu tagaydykынан oşonça arbın. Oşo tagaydın Bogorston degen uulunan solto, Kılcır degen uulunan Sarbagış menen bugu. Biz soltoga qaraganda Sarbagışka bir ukum jakynyraqpız. Oşonu esibizge albay, çavuşa ketkenimiz uyat ele joruk bolup kaldı. Balbay balam. Murat Ali inim, senin ormon gandın erkelep aytkan eki o sözün sapkarmap, eki eldi öçöştürüp igening dele oros gel. Batır, saramjaldy jurt eesi ekeniňer çyn bolsa, eliňerdi çaap bülüntüp, çaçyp iýbey, kayra jyýyp, kurap, bölök bötöndü da özдөй görüp, boruňarga tartyp alsaňar bolboýt bele. Bul aytkanym menin ele oýlap taba koýgon akylym emes. Oşo tüpkü atalarыбыздын mıhtularынан özgöçe kayberen çalış, sıykır kasiyeti var, bu genebizden muraska kalgan örnök. Hemese gepti butaktatıp, köböýte berbey, oşol ata eneňerden jaýyny aytyp bereýin. Bizdi jalpy jonubuzdan bugular dep koýuşat. Birok biz jekele bugenen tukumy emespiz. Orozbaktan Arık Mırza, Mırzakul Mırza, Asan Mırza, Kara Mırza degen 4 uulu bolupdur. Asan Mırza menen Kara Mırza Alamışyk toosunda aň uulap jürüp, bir günü buga atyp alışat. Oşo zamat bir boýga jetip kalgan kız ünkürden çıngırı bıylap çıgat. Any garmap alıp, ayılga alıp gelip, aksakalybız emespi dep Arık Awuşkaga tartulaşat. Kız Awuşkaga estübiligi menen da, sululugy menen da jagyp kalat. Hiç kimge berbeýle özüme nikah gıydyryp tokoldukka alyp alsammy dep oğlugat. Munusun kıraqı baýbiçesi baýgap kalıp, oğuzdan çıga eleginde aldın toroy sözgö jygyp, Awuşka, Mırzakul eneňizden uulu Al Seyittin zaýyby Toktobek jönürök çıgyp kaldy. İttin sanın 100ge jetkürü menen alek. Başka ermegi da, önürü da jok. Mowu kızыбыз Kuday buyursa saramjaldy, mykty zaýyp bolçuday. Eger ep görsöňüz, munu bölök bötön biröge berbey, Al Seyitiniňiz gelen nikele goýaly, deyt. Oşentip enebiz özü teňdü Al Seyitke baş koşup kalat. Bir günü öz enesinde görgön Arıktın baýbiçesine kaýrylyp, ene, kaynileriňiz uga çıgyp kalışsa, eçka taby, buga taby aytor, maga töşün jelini menen goşo sögüp ala gelip bersinçi, aytyp görsöňüz, dep ötünöt. Baýbiçe bu sırdy Asan Mırza menen Kara Mırzaga aytat. Keçelebиz üz toodon taap karmap kelgen kızalak güňübüz emi uyalbay, kayra bizdi jumşaýby, dep alar narazy bolup, til albay bastyryp ketişet. Akyrı baýbiçe Awuşkasyna, bugu bir çeti kızıň, bir çeti keliniň bolup kaldy. Kayberendin sütüne talgakpy, je murda eýim jürüp gönüp kalganby, aytor göksep atat. Taap berip soğuna kalsaňçy, deyit. Arık ake daröle jagasyn alyp attanyp ketet. Baýbiçesi Awuşkasy artanyp kelgen buğunun tolo süt jelinin geregenin gözüni ilip koyup, emne kılar eken dep özü tıştan şıkalap dursa, utur bir emçegine jabışa kalıp, eki uğurtunan burtullata ak göğük çıkarıp, jan talaşıp eme baştayt. Toyup göksösü kangan soň bu genebiz Arık akesine, menin tukumumman sizdiki kem bolbosun, dep batasyn bergen eken. Mına oşo sebepten ak tuğçan arıktar arbın bolup kalışıptır. Mından keyin Al Seyit menen buğu çoktu törö degen kalmaktın kanına ak üylü amanatka barışat. Kandın Çejimkan degen boyga jetken erkek kızı bar eken. Al bargan günden tartıp ele buğuga üýür alıp janынан çykpayt. Ança köp gün ötböy tolukşugan jaş gelinge çoktu törönün da gözü düşöt. Maga laýyk asyljan eken, kantkende Al Seyittin gözün tazalap tokolduk alam, dep buşaýman bolup oýlanyp kalat. Akyrı uğuga alıp çıgyp jaýlamak bolat. Jigitlerine tymyzyn geňeşet. Birok anın aram oýundan zaýby şeklenip tuýgan güdügün kızyn aytat. Kızı buğuga bildirip, Al Seyit awam saktansın. Mümkün bolsa atam menen uga çykpasın. Muну özüňer kıldat oýlaňgula, deyit.
Bugu bu дүрбөлөң sırdy küyesine aytat. Al Seyit a degende ança işine berбейт. Aradan 3 gün ötkөндөн кийин гана Чежимкандын айтканы ырас окшойт. Мен да байкадым дейт. Бул жер мага суук көрүнүп калды. Сен тезирээк ойлон. Бу жамандыктан качпасак жан калбайт го. Болуптур, мен ат камдайын. Сен азык түлүк камда. 2 күндөн кийин жарым түндө качалы, деп коюп, Ал Сейит чыгып кетет. Ал чыккан соң Чежимкан кирип келип, "Иш жаман эжекебай. Үйүнөн деле эбин таап өлтүрөбүз деп атышат. Чукул кетпесеңер болбой калды", дейт. Айланайын, сени кыя албай турам", деп бугене жашып айтат. "Капа болбой эле коюңуз, мен силер менен кошо кетем. Атамдын 3 тулпарын мине качабыз. Эгер мени алдап таштап кетсеңиз, бат эле куса болуп сагынып өлөм го", дейт Чежимкан. Үчөө ата журтка аман эсен келишет. Az günden keyin ele el arasından köbür şığır çıgat. Kalmaktan күн ала gelişiptir. Boyga jetken sulu kız eken. Munu emi kimge berişer eken? Maga je balançaga berbeysiңерби dep kadırın salgandar, kolko kılgandar da tabulat. Bugu özünçe oylanıp, uşul kız men üçün geldi ele. Bizdi saktap kalganda uşul ele. Siler menen getem dep, ata-enesin el jerin taştadı ele. Munun peylin aktayın. Ушунун Ал Сейитке көңүлү түшүп жүрбөсүн. Тилим алса Ал Сейитке никелетейин, деп өзүн өзү ынандырат. Бул оюн bir күнү күйөөсүнө айтат. "Сенин көзүң турганда менин токолалар кандай жөнүм бар?" дейт Ал Сейит. Кара күчкө айткан болуп ичинен купуя кубанат. "Чежимканды колдон чыгарбайм. Мен иштарды кылбайм, журт ээси. Өзүң эле никелетип кой", дейт бугу. "Кыздын өзүнөн бир ооз сурачы", дейт Ал Сейит. Ekөөнүн мындай бүтүмүнө кыз да сүйүнөт. Бугу менен Чежимкан күнү катындардай өч болбой, эже сиңдидей ынтымактуу турушат. Ал Сейиттен бугу энебиз Жаманкул, Бапа деген 2 уул. Чежимкан энебиз Туума деген жалгыз уул төрөйт. Мырзакулдун тукумдары бул токолдун калмак күңдүн баласы. Өзү жалгыз болсо колунан эмне келмек деп Тууманы төмөнсүтүп теңине алышпайт. Туuma özü dele mırzasınıp tizgin talaşpay, özün alardın bukarası katarında eseptep, törttülügün bağıp jüre beret. Birok keyin el başına gün түшкөндө işke berke kıyınsıngandar jarabay Tuuma jarayt. Tuuma erjetip, Al Сейит karıp, çögüp kalgan uçurda kalmaktar kapilet jortulga gelip, Kırgızdık atı çap, Jamankul baş bolgon mırzalardın köyün şehit kılıp, mal mülktü gelin kızdardı oljolop, Bapa Baatırdı Jamankулдун тестиер уулу белекте туткундап кетишет. Туuma бийик төрдө жылкыда жүрүп аман калат. Көп эле күн өтөт. Кансырап алсыраган элдин кызыл кыргын, сары сүргүндөн эси ооп, жүрөгү өлүп калса керек. Бапа менен белекти издейли, туткундан куткарып алалы деген сөз биринин да оозунан чыкпайт. Жалгыз гана Тууманын жаны чыдабайт. Bir tuğan ağamdı ırayımsız, mıkaçı joğunun çengelinde kıyno tarttırıp koysam, jigitçiligim qaysı? Andan göre tirүү жүрбөй ele koyganım artık emespi? Dep oylayt. Hiç kimisine keŋeşpey, жалгыз dele atlanıp geçsembi dep düйлügöt. Birok ömüründe jortulga je çalıgınga çıkıp görбөгөн neme joldu bilbey, atası Al Сейитке купуя oyun aytuğa argas bolot. "Oy balam, Kalmak Bapany jer tübüne göy kapka alıp ketdi da. Göy kapka jetçü at kayda. Bapa menen belekti ajratıp kelçü er kayda. Er elin tabat degen. Aman bolsa bir günü özdörü gelişer. Sen alardı izdep taba albaysың. Uzak jol жүрüp göreleksin. Aşuusu biyik bel, ağımı katı su. Azusun ayga janıgan, ay baltasın belge baylangan juu var. Baram degenin balalığın dep atası anın aloolongon köngülün suutuga harekettenet. "Jok ata, ölsöm da baram", dep uulu bolboy köşörüp turup alat. "Ha, bolup turanda. Jay çildede aşuular açılganda bar. Aga çeyin tor kaşkaňdy tapta", dep atası jol ыңгайын tötömölün aytıp beret. Özü kuraktуу ötkür jigitlerden da, köptü görüp toktolup kalgandardan da joldoş, eş bolup barar kişi tabılbayt. Birinin da bööde ölümge duşar bolgusu kelbeyt. Oşoga karabay tobokelge salıp, gül azıgın artınıp, kara baraňyn asınıp,
Kılıçı menen ayvaltasın baylanıp, narından atlanıp jönüp gidet. On arçanı ördöp jürüp oturup, Solton sarıga, ayerden çıgıp, çoң kara kujurdu boylap oturup, balıgarttın kılaasına konat. Andan arım murda basıp görbөгөн çoğuşun jer baştalat. Tükşüm öldöp, etiyattanıp bastırıp kılat. Üçüncü tünü tanga juuk түш көрөt. Түшүндө bapa ekөө gayra ушул жол менен үзөңгү кагыштырып бастырып өтүшөt. Ойгонуп кетип шолокто ыйлайт. Жол таап барат экенмин деп ого бетер бел байлап аттанат. Туuma наркы тоого бир, берки тоого бир урунуп, атасы айткан белгилерди божомолдоп, түкшүмөлдөп жүрүп отуруп, 10-күнү кызыл күйгүмдө какшаалдын берки четине жетип барат. Калмактын колуна түшүп каламго деген коркунучка эми кабылат. Капилеттен жортулчуларына кездешип калбайын деп этияттанып, бир туюк коктуга кирип түнөмөк болот. Шылдырап аккан тунук булактын кашка суусунан атын согарат. Түшө калып колун, жүзүн жууйт. Кош учтап жутат. Куржундагы карында сүзмөсү, бөз баштыкта жаргылчакка тарткан куруту бар экен. Жан аягына экөөнүн теңме-тең аралаштыра салып эзип ичет. Ошол учурда булактын баш жагындагы жардын түбүнөн жылтылдаган от көрүнөт. Капырай, киши жок ээн жерде күйгөн бул от кандай? Атам айткан жимперлер жагып атабы? Барстысы бар балекет коктубу? Атыма минип качып кетсемби, же жакында барып байкап көрсөмбү деп кыйлага ыргылжың болуп турат. Акыры атын бир кайынга аса байлап, дүрмөттөлүү мылтыгын оң ийнине асынып, айбалтасын колуна алып, жакындап барып караса, кадимкеле таш очок экен. Үстүндө бир жаңказан асылы турат. Жанында эч ким жок. Бул албарсты эмес адам болуш керек. Жардын аркы түбүндө үңкүрү бар го. Мергенчиби же калмактын күзөтчүсүбү деп ойлойт. Обочудон аңдып отурса, ошол очоктун ээси туткундан качып келаткан агасы бапа болуп чыгат. Айланайын абаке, чын көрдүмбү, жалган көрдүмбү деп туума кыйкырат. Ой айланайын, сен туумасыңбы деп бапа кыйкырат. Экөө кучакташып өбүшүп, чай кайнамга дейре бири-бирине кеп айта албай, болохтоп ыйлап турушат. А дегенде бапа эсине келип, аман эсен көрүштүк, ыйлабачы туум, эл журт аманбы? Ким бар, ким жок? Туткунга ким түшүп кетти? Айтып берчи дейт. Туума аны мойнунан бек кучактап, кайра шолоктойт. Айланайын, катуу сагынган экенсиң, кой эми, эсиңе келчи. Коркпа, бу жерде калмак жок. Ой аба, деп туума агасын кучагынан бошотуп, ошо замат басыла калат. Корксом келет белем, сагынганыман ыйлап атпаймынбы? Ыраазымын сага. Эми эл журттун жайын айтчы. Ата эне туугандар, эл журт баар аман. Жоонун колуна түшүп кеткендер көп, биринен да кабар жок. Биринчи болуп сизди мен издеп келдим. Биздин жакындарыбыздан белек дайынсыз жоголуп кетти. Өлү тирүүсүн биле албай койдук. Сиз да уга албадыңызбы? Жок, буякта бала бакыра көрүнбөйт, дейт бапа. Кыскасы аман эсен кайтып келишет. Белекти экөөлөп издешип алайдан табышат. Сизге дагы бир соолум бар, чоң ата. Жанагы Тилекмат деген Боронбайдын жан жөкөрү кайдан келип калды экен? Деди Балбай. Да өзүнчө бир дастан Балбайым. Аны да кыскартып айтып берейин. Чарчадыңыз го абаке. Ананыраак айтыңыз. Жүрүңүз, экөөбүз тышка чыгып келели, деди Сарт. Айланайын Сартым, сыр билгисиң да, деп карыя тура жөнөдү. Чай кайнамдан кийин кайра киришти. Балбай балам, деди молдо мурдагы орунан мандаш токунуп. Атайлап келгенимдин себеби сага айтар эки ооз кебим бар эле. Осуятымда, керезимде ошо деп бил. Унутуп кетпей, алды менен ошонумду айтып алайын. Мурдагы түнү жаман түш көрдүм. Кой кеден бөлөк жаңы айтканым жок. Жаман түштү жоруганда эмине, жорубаса эмине. Жаман бойдон кала берет. Көңүл улап, оңоп түзөп кереги жок. Түшүмдө сен Ышанын мырзасы койке төртөөбүз уга чыгыппыз. Экөө кийикти эки жактан айдап берип, сен Аалыбектин кара келтеси менен кароолго алып бугуп жатыпсың. Мен зоок кылып карап отурупмун.
Bir okumda iki kişinin kuçağı jetkiz, büyük karagaydın başынан koş baştuu acıdar jerge soylop düşüp, iki joldoşuңdu teң op tartıp buydamga keltirбей jutup koydu. Sen anın iki başını teң ırgıta attың. Birok Koyke menen mırzadan ajırap жалгыз kaldың kagılayın. Soltonkul inim tuğra bağımdaptır. Etiyat bol sadağa geteynim. Mintip gözüm görüp olup, gödönüm çerip olup, göңülüm kara jer bolup oturgan çağımda senden bölök kimdi arka bel tutat elem? Sarbagışlar ormondun konun kuup, iki topko bölünüp, güngöy menen da, teskey menen da jortullap kelet eken. El jurttu ayo degen bolboy, acı darda elim moysoyt eken. Koyke balalık kılıp, aki çükünü andabay, ordonun kanın ormondun başынан aşıra atıp iyiptir. Mırza kaçkan joonu kuup aratıp, kolga düşkön kandı kamçı menen töge çabı ötüptür. Sarbagı şuşunu katu kektep kalgan görünöt. Bul eki iningdi eki kanatың menen kalkalabasaң bolbay kaldı balam. Çağın topoloң çavuş bolup kalsa, bulardı janыңan çağırbaçı kagılayın. Mollake, meni antqa şertke karmaňyz. Özüm aman turganda Koyke menen mırzanın çaçınan bir tal tüşürtpöym. Koyke özü ordonu oykuştatıp, kandı ormondun başынан aşırıp atpayt ele, oşenti at dep şıvrap üyrete koygan şılığın men bolçumun. Siz garyganda anımını köp oylap, korulay kapalana berbeňiz. Jo gelse mizin kaytaruu koldan gelet. Handan göre janağı tilekmattın jön jaýyn aytyp beriňiz emi? Basa, dep karya oňdonu oturup dagı gep başladı. Bir nazar ataňar 5-nji uulu Nanjebeske at başıdağı çerik Borsok beýdiň kızın alıp bermek bulut. Hudalaşıp bıçışkan malın berip bütkünden keyin gelindi alıp geliş üçün jygaç düşürüp barışat. Bir nazar bey menen Şaarba Baybiçe germedegi gelindin sevin, üy jasalgasyn jük görgönü üçün bir ingen tö bir at berişet. Şaarba Baybiçe a görgönün bardyk jasalgasyny jaratyp, çygdany jogun gana eskertip ötüt. Hoştoşorda Şaarba a görgönün çyrmagyn çygdany jok ekenin da bir jol aytyp, Üpöl Kudagydyň özünün kozdop çyrmagan çygdanyn surap kılat. Üpöl Baybiçe öz çygdanyn kıya albay, içi orup, emne kılaryn bilbey galdastap, bayına barıp geňeşet. Çygdandy bergin gelbese, kızım Meýerkandyn kirin juup, çaçyn tarap, daima janynda jürgen Kümüşay atty kelinibiz bar ele. Oşonu uulu Jylkaýdar menen koşa algyla. Barıp kızıma kızmat kılsın. Jok, eger kelindi uulu menen algyňa gelbese, çygdandy algyla dep aýt. Çygdanyň özüňde galat, deyip Borsok bey. Munu ukkan soň Şaarba Baybiçede daldırap, emne aytaryn bilbey galat. Gelin menen çygdanyň ortasynda dalayga olku solku bolup turat. Akırı alda bayına barıp tımızın keňeşet. Çygdanyň menen çymyran gal. Adamdan artyk bolup ketipdirbi? Gelindi uulu menen alabız, deyip bir nazar bey. Birok açıgyn aytkanda, Gümüşay kızdın sevine koşulup, küň katarynda gelet. Anın makuldugyny hiç kimisi suragan jok. Al Gümüşay degen özü kim eken, dedi balbay. Gümüşay kaýdagy bir manginin 4 aýynyň birimiş. Baybiçe günülörünün zapkısına, kaynenesinin kaarına, küyösünün kızıl kamçısına çıday albay kaçıp gelatıp, taň üröň baranda Borsok beýdiň jylkyçylaryna jolup kalat. Karaňgyda emne kılıp jürgen gelinsiň, deşip köpkön jylkyçylar şakaba, şıldynga alganda, Gümüşay at başına gün düşse, ozdugy menen su içet, er başına gün düşse, ötügü menen su geçet. Jigitler, meni köp mazaktabagıla, men başıma gün düşüp, awamdykyna kaçıp baratam. Görüp turasyňar, 7 aýlyk balam boýumda, uuru garakçy börüge uçurabay, silerge jolukkanym ras boldu. 3 günden beri kündüz yürbey, tün jamynyp gelatam. Artyman tüşkön gugunçylar görbey kalyşdy. Özüm Borsok beýdiň karyndaş bolam, deyt. Munu ukkan jylkyçylar seldeye düşüp, kursagy çediregen boz gelindi etiyatda watkan mingizip, Borsok beýdikini alyp barşat. Gümüşay Üpöl Baybiçege aljaýyn toluk aytat. Oşentip Baybiçenin otun jagıp, suusun kuyup, kirin juup jürüp, 2 aýdan keyin erkek bala töreyt. Borsok bey asan çakırtıp, Gümüşaýdan jylkyçylar taap kelgen sebepdi, balanın atyn Jylkaýdar koýdurat.
Janagı çırmagan çygdandын orduna tartuğa getip baratышкан kelin menen уулдун жөнү ушундай. Үйüne bargan soň bir nazar kelündü bolgonuna jana uul asırap alganına arnap çoň toy beret. Gümüşaydy özüne nikeletip tokolduka alat. Oşentip Жылкайдар çyn ele anın uulu bolup kalat. Balagatga jetken soň аны da üýlendiret. Bir nazardın жылkısyn bagyp jürgen Жылкайдар bir günü toğdan gelip atasına bir kızık түş görgönün aytat. Küngöýge bir çoň terek, teskege bir çoň terek ösüp çygypdyr. Eki öteň butakdy, kalyň jalbyrakdy eken. Oşol eki terektin başyn eki golu menen garmap alyp, birin-birine tiýişdirip jattyrmyn. Özümçe oýlanyp, bul emne degen түş ekenin bilbey goýdum ata. Түшüň tuş gelsin aýlanaýyn balam, deyt bir nazar bey kuwanyp. Zaýbyň erkek töreýt eken. Uulun güngöý teskeydegi bugunu biriktirip, arık, belek, kıdık, sayak, bapa, jeldeňdi büt baş koşturup suragan akılman azamat bolad eken. Түшüň tuş gelsin, o min dep bir nazar bey koldorun jayganda, üýde oturgandar karısı debey, jaşı debey, japırt bata berişet. Çın ele jıl maalında gelini erkek törüp, bir nazar ake özü Hasan çakırıp, balanın atın tilekmat koyat. Bir nazardın en gencesi bayalı jaş çağında ölüptür. Atasının gargışına kalıp öldü deşet karyalar. Atası menen avası Muratalı'nın sırtından bilik kılıp, maldı öz bilgenince soyup, satıp hiç kimge moyun sunbay, öz bilgenin kıla veriptir. Bir günü Жылкайдардын түшün atası kantip joğurganın taladan uğup, üyüne açulanıp gelip, çögüp kalgan avuşkaga katu deyiptir. Ata, emi apam eköňörдүn ölörüňör kalbasa, ösörüňör kalgan jok. 6 öz uuluňar, 6 kul uuluňar bar eken. Gözüňörдүn tirüsünde bir denençile bergile, maga Жылкайдарды ber. Balam, munu saga kim üýretdi? Hiç kim üýretken jok. Eger bir üýretbey, özüň aýtsaň, kemeliňe gelbe. Asırap algan baldarymdy öz baldarymdan kim görбеймин. Jykamdy kul degendin kara ozuna kant olsun. Silerdi kanday baksak, alardı da oşentip kenedeyinen böpölöp bağıp çoňaýtdyk. Biriňerdi ala, biriňerdi kula görsök, jurtesi bolgonum gaýsy? Bizdi Hudaý jaktyrabı? Bu sözlerge taarynıp çygyp ketken bayalı daro ele bir joldaş menen Жылкыга çaap barat. Жылкайдарды atı menen omuralatyp, "Karma, maymak toru beyni" deyt. "Emne kılasın? Özüm bilem. Kul bakkandy bilet. Maymak toru bey Жылкынын kutu, kindigi dep atama aytkan. Başka beye garmap bereyin. Jerim bolsa doňuz döböge çygat. Mından keyin teňiriňdi taanyp jür, aram kul. Bizdin teňirimiz asmandagy Hudaý bolsa, senin teňiriň men bolam. Mından ary esiňen çygarba. Kul bakkandy bilet. Soygondu satkandy eesi bilet" dep Жылкайдарды kamçysy menen bir çaap maymak toru beyni janyndagy joldaşyna garmatyp jeteletip ketet. Жылкайдар ıza bolgonun atasyna aýta albay, Жылкыdan gelgen sayın öz üýünden tamak içip, atasynykına kirbey kalat. Oşondan keyin gargyş tiýdibi, je jön ele ajaly jetdibi, Aytor bayalı Jıl Tegeren bey 23 ýaşynda ölüp kalat. Жылкайдар karılykdan çögüp kalgan atasyna öz baldarынан artygyrak hyzmat kılıp, köz jumarynda ırazılygyn ak batasyny alyp kalypdyr. Bir nazar bey Jallabatda tuulup ösüp, 30-dagy guragynda üý bülösü menen gölge oğup kelipdir. Ata babanın ezelten berki ıyık saltı boyunca söýöktü törölgön jerine koymak boluşup, narga jüktep alyşyp, uzak saparga jönöp kalyşat. Birdin ayı жаңы tuğan mezgil eken, fevral ayı. Kar galyň, ayaz beti koldu garyt. Birinci aşuğa çukuldaganda Жылкайдар jetile baratkan tö çağılıgıp çögüp kalat. Tawutty çeçip alyp, tüzügürök jer tandap bir üýdöý taştyn tübüne goýşat. Kar burganaqtap uyulgup jaýy başlaýt. Marhumdun öz baldary da, söýök tamyrlary da, jigitteri menen 5 asyrandysy da ızgardy şamalga çyday albay, kışkı boron çapkynda mergençiler başpanekdegen ördögü çoň ünkürgö gire gaçşat. Söýöktün janynda jalgyz Жылкайдар kalat. Taň appaq atkanda gelip garaşsa, töөнü da, tawutdy da, Жылкайдарды da güpüýgen kar basyp kalypdyr.
taştın töbösü gana kararıp görünüp durupdur. Beçara kul köktü kılam dep toňup öldü-gö dep eki-ekiden güýreşip şıwraşyp alyşyp kardy şile biýse ak giýden uçuna oranyp algan Jylkaýdar teskerisinçe borguldanyp terdep memire uktap atypdyr. Berkilerden bary ünkürden taň atgyça kalçyldap üşüp çygyşgan. Kıska keňeş kuruşup, söýükdi kışında jetkirүү mümkin emes. Degile awuşka kempirlerden ölsöm söýgümdi öz yurtuma koýgula dep baldaryn ubara çektirişi jakşy örnek emes. Soňky turgan jerine koýulgan ele durus. Ölükkö bary bir da. Eger közü barda jurtumdy bir körüp kalaýyn dese jönü bar ele degen bütüm çygarışyp gaýra gaýtmak boluşat. Jok, men atamnyň gerezini atgaram. Ölsöm da söýükdi jerine jetkirem dep Jylkaýdar ırkka gömbey gögörüp turup alat. Berkiler anın aýtkanyna argasız gönüp aýdagan jagyna basışat. Birok oşo günden başlap jany tattu myrzalar menen gök meltey malaýdyn ortasynda birin-biri jektөө, günüleşүү sezimi paýda bolat. Azapty sapardan epdep kaýrylyp gelişken soň kıldan gıykym taap, jylkyçyga gün gösötüşpeyt. Jylkaýdar zapkynyň baryn aýköldük menen götörüp, gaýaşa kılbay çydap jüre beret. Baksyna jaraşa Telekmat degen uulu özüne mykty, çyrak, estүү çygyp Murataly biýdin jylkysyn bakkanyna garabay, bara-bara myrzalarga teň ata, üzöňgüleş joldoş bolup ketet. El başyna gün düşkönde baskınçy jortulçulardyň kısymyna, zorduk zombuluguna duşar bolup kalgan uçurlarda neçen gurday akyl aýla tabat. Molda garya köwrek süýlep koýgonga üni bütüp, hargıldanyp özü de gatu çarşap kaldı. Boldu ata, kebiňizge razybız deşip, kalıngdap töşök salyp berip, çeçindirip törgö jatkyryp koýuşdy. Mından kийinki okyalar uşul oturgandardyň köz aldynda gaý biriniň kaçşuusy menen ötgön. Alardy aýttyryp oturunyň gajaty da jok bolçu. Molda garýanyň gözü ilenip, jaňyly göşüli uktap baratkanda tıştan attın döwürtü bolup oýgonyp ketdi. Boronbaýdyň çawarmany aşyga kirip gelip salam aýtdy da: "Sartake, sarbagışlar güngüýdi da, teskeydi da çap, eldi talaptanyp gelatjat. Boronbay siz menen Balbaýdy çakyryp atat" dedi. Akylman menen Batyr erişip salam aýtyp girip barsa, Boronbaýdyň orda öýünde söz biýlik kıla turgan hakimler tügel jynalyp oturşan eken. Boronbay menen Muratalydan başgalary büt tura galyşdy. Sartake törgö ötüp adatynça Boronbaýdyň oň jagynan orun aldy. Balbay bosogodogu eýir tokuma göçük bastı. Amantur geregeniň gözünde kıstarılıp turgan çanaştan sıra ayakka melt kalt kımız koyup, hoş koldap aparıp Sartake'nin aldına koydu. "Batyrga da koy" dedi Boronbay. "Ha, men orup tamak içpej jürem. Eşiktegi jigitimden ganjıgasynda çalabym bar. Oşony ele alyp kel Amantur" dedi Balbay. Batyr çalapdyn jarmyny içip, sıra ayakta aldına koygon soň Boronbay jötelip tamagyn jasap alyp kep başlady. "Balbay ini çegim. Ekebüz geňeşip, oýlanyp çeçe turgan iş çygyp kaldy. Sarbagışlar jortulun toktotup bizden жооп kütüp duruşat. Ormon gandyň konuna 1000 jylky bersek, kan tögüşpey jaraşyp kalat ekenbiz. 1000 jylky tap, jaraşyp alaly. Ha, jylkyň köp bolsa sen bere ber. Men kum berip, taladagy tasgaraday talpay oturup kala albaým." "Ay Sartake, mowu ajy kıýgyňdan aýtkanyň garaç. Öz aýtkan ele aýtkan. Öz bilgen ele bilgen munun" dep Boronbaýdyň açuusy emi şakarday gaýnap çykdy. Balbay andan beşbeter açulana kykyrdy. "Kokonyň beginde ele kokoktap kalat ekensiň. Tarpka toýgon joruça sokoktap kalat ekensiň. Malyň köp bolsa bere ber. Birok kum bergenden kiýin dale tynç kalbaýsyň. Ysy çuuny ertesinde görösüň" dep gözünden ot güýüp çakçaýa tikledi. Boronbaýdyň gaýaşaga çamasy gelbey, jer garap, talpaktyn tügün sypalap kaldy. "Hemese men jok attanaýyn aksakaldar. Rahym etkile" dep koýup Balbay ordan turdy. "Tokto çeýnim, otura turç" dedi Sartake. Balbay gaýra oturdu. "Eki kişi güreşse balbany jeňet. Eki el çawışsa estүүsü jeňet. Köp kişini bir kişi akyl aýla menen jeňet. Akyl aýlany naýzaňa goşa garmay jür. Akyl aýla menen joonun mizin gaýtarsaň, bugunun eki tizgin bir çılbırın senin koluna alıp bereyin. Joluň açılsın inim, o min.
dep Sarteke kol jayıp batasın berdi. Oturgandar koşoga bata kılıştı. Boronbay alжыган kuldun bul emne degeni dep kıtıyıp alakan jaybay kaldı. Balbay çıkıp attanyp ketdi.